پشتی پێلا کۆچبەریە بەر بە دەولەتێن ئۆروپی و بتایبەت ئەڵمانیایە حکوومەتە ئەڵمانیا دەرگەهی سینۆرێخوا بە شێوەیەکی دەمکی دناوبەرەخە و نەمسای دەگرت و ئەڤ بوو سەدەم کونها بە هەزاران پەنابەر لەسەر سینۆرێ دناوبەرە نێمسە و ئەڵمانیای دەمانە ئاسێ لە گۆرە ڕۆژنامەیە بێلدا ئەڵمانی و حکوومەتە ئەڵمانیا سینۆرێ دناوبەرە ئەڵمانیا و نێمسایدا بە شێوەیەکی دەمکی گرت بریا ڕەوەستاندنە چون و هاتنە ترێنان بۆ نەمسای ژالی خۆڤە وەزیرێڤە گوهستنە ئەڵمانیای ئەلکساندەر دۆبریێنت دۆهراگەهاند کو ئیدی وڵاتی وی نەما دکارە پێشوازیە پەنابەران بکە وێ حکوومەتە ئەڵمانی هن ئامادەکاریان بکە ji bo ku alîkariya dewletên ku pêşwaziya penaberan dikin. Dobriyend herwiha got ku ev çend mehin û welatê wan dergehên xwe ji penaberan re vekirine û ev bû sedem ku krîzeke penaberiyê li Almanyayê hat encamdan û ji ber vê yekê jî ewan biryar da ku çûna hatina tirênan di navbera Almanya û Nemsayê de ji bo çend dem ji mêran were rawestandin. Ji alîkî din ve çalakvan Dewran Beşar ji Vîyenayê ji Arkerê ragihand ku niha bi hezaran penaber li ser sînorê di navbera Nemsa û Almanyayê demane asê. Wî çalakvanî herwiha got ev biryar bandoreke xirab li ser rewşa wan penaberan dike. Ji ber ku ew penaber û piştî ku jiyana xwe kirin di metirsiyê de û gihan van deran êdî nema dikarin vegerin welatê xwe û di heman demê de navin mînin wî welatî. Ev çend mehin hikûmeta Almanî pêşwaziya penaberan dike. ku piraniya wan ji Sûriyê ne û tê pêşbînî kirin ku hikûmeta Almanî pêşwaziya 800,000 penaberî bike.